Nilini sentuh kerana kau nasi kacau lama. Pukun puka. Nili kau nama puka. Lepas sorong lah tu ribu sedang puka. Humli lake Bayram terang aro 5 kilo ram dinglo sim lumba jong youth team la pente itu carburetor ya song tame dolo la pente dak arong managing committee mai phu la pente rong rat ka do eta dolo ni tum pini bangso rong long humli nang kok bang kentu ning duk pik athe kui porma prote ini tum carburetor tomos council pen la dak penap mate la tarik hiniar ni dak pen thunang po mate te eviction claimi po ni tum ardulong pen si to ka humli ke banglo lasi ni tum carburetor tomos council apani tum lumajong youth team pen ni tum pa chini kang tung gela puhen lo akahai non hejong mate alangli ke damtang nami cm kibom lo alangli pulo daket longle phelang hem phu ke carburetor tomos council hello pus alangli arong tin amai tame ningje tangte da bangso Bayram terang arong 5 kilo long da komalo kido nang chini det ma pus alangli phane arjong tum report ma de da ke carbia khai sai delo komane ke che ke bia khai pu ke da ke avelo nangli mata bang non celang oi dake tum karbi khai sa de lo la pende karbi non tomos council si longle hem phulo pusi kai ke talang tu ninje bom la pende dak edi tum ke la ke badu da chini lo tum dake 6 schedule area la pende alang li patumi heta lang tum ninje je paragraph 20 long ke tok dak do 6 schedule long India constitution long tame dake travel area pu alang li tumi heta ninje media long li travel area plo te dak ki do long ji ke thak long ji ka dok ka ka chubo che long ta dak inglong so si bo che long po lasi alang li kupia polon te ladak en non mat thunang po palang tum la council pen ladak isi notice nga pale ke tum ning duk pik hangjang la pente alang li adak karbeng long along non travel atum enut karbia long le phangcho hem long le si odak ke che ke bia so tum si dak ke omen tu pena cherai delo ale tum kheti bati ka choklem no ka tu ki ang tonang tu cherai delo ale tum order do elo te alang tu pi osin ta eviction na hedelo lasi la baso anutis ki pila so eviction na banke non alang li la bangso social media print media ke thek long pe la support man non ma chi stop nahi pusini tum alang tum ha demanding tum la pente mo ke wang jilang arni sita me la puson inglong so kido karbia kido arong amokhalo man kala to eviction na banke ke claim ke daji aphan si tuning lo eviction ke claim kali la bangso rong along development se alang tum pining ma pusini ma thada kachalia mo pen chenglok towar me lang pen chenglok kadowe ang ton sita me alang itu development ki pinanya dimang si non bangke dak ki bi ki thido non alang tum exam tame suli bom mu martin same ki bi ki thido la tum han non ama eviction pen thurnoi puki pu bangke la ke ning duk piklo nei tum lomba yu tim ben ke la si prapjin pen alang li la bangso eviction notice bang chi enangji la pente ni tum dak non hejong che toydun lumba jong mec ake hai timung sang ho phan tame alang li high authority an akang tuang deng an ka chingking chingwa dun pen la bangso arong along momota ke do ke thak ke thir thip ji labangso long ali tamna chingki chingwai dun po busi dak non he join tum election nang ko athe bang ke carburetor mos council atum dak district judicial court afansi dadak kapak kemi ajoini se da election dat busi tum bir talong lasi carburetor mos council tum labangso lam ke chini ma nangli tum karbiang long along ke judicial court ke biun elo ladak ke karbi atum se ha ko penta bisar kidar lom dak klembom lo ladak ke karbi kasomni dolo district court high court supreme court pura dolo rongasa atum ta dolo rongasa la pende habe pinpo la pende high court supreme court ke richo dolo pinpo mar dolo ai tum si bisar kidar po nona bang ke tum ke che ke be mate panchayat arona teng pen sidak judicial court ako dak a building atala tala kan ki kimi longle phlang che chipi tu set lang imina karbi khai pham chiplung sidak judicial court aphan longle phlang chu pi pe karbion tom konsil mu therak ni melam laki la sira bangso notice bang chen rek nang po la pente 2 minute dik ne lang li ningje ro 3 lakhs e bop abang ke tu ke damta nikan pho bjp government ka chari usip rongle pota pilo busipu la se solong de pota konana longle tu ki pidam ke non travel atmantor sorong le lak thom do sel pota don travel mantor tu pure ma itum karbia khai afane tum piek theden ma dimaso cm bangke non travel tumake dimaso longke longle phelang nam longle palang le ke ninjeda nona bangke la dak council cm akai turam long hang bangke lason gali non travel la phanse ko pathe thurong dabe tu ning duk pigalam lo labang sila bang so long le long sita me kathale kali lo nangli tum sinoni kan phota me chari po la se soni kan pho pelang tum manta ki thir thip pen be tum long le pota bang ku ki pithunang po busi ni tum labang so along nei tum ha chuning ripon lo carbion tom council ren and revenue non command em le long pusi tame la pe council cm ke alangli
ke hai turam long hang lo la si bangso long le long tame ka thale dia lar bang ke long itu thir thip pen ka pa do long phan long le potasi ki pitu nai phansi tumai hin pen nang le tum phan chunuri pon thulo kardo karbilo chor le song la pen lumba jong yuti matum ladak nang ko humri nang ko ka theke lalo je alang li tum phan ladak pen hurnang po mate alang li tum phan tharle po puisia notice ke pale roka jok sin tum tawang nang ko lo labang so notice ke patumi het si labang so rong long arpong alom nane thengpia rong alom si pabang krai pusing tum theklong lo sisi ningduk bang ke lalo je nin tum ladak methang adim long je methang karbia khe methang inglong aslo inglong khe tum ke do adim ta alang li tum karbiang long tomas council penta ka hon ka jinso ave derlo ma pusin nil tum puji athema ko people lo ma labang so arong long lake pini pena pele ke do kali ladak 12 years 15 years chokalo je council tum pulo je ladak ke kaprek tum hansi ko pine court phansi judicial court phansi labang so adim pakim karang ponji pusi alang tum pulo sitame ke chengsi ladak na homri nang lang la tum je ladak koma tum si do ladak karbi khe si do je tum dai jontu jonwar lage do karbi tum si do pulo tang de alang li tum la tuman tharle le aprang matha nang ji je konasi non dak judicial court kimji ke adim do piklang da ladak konane longle khali do piklang dak de lo mante la tum adim ke long lasi nili chuning ji je karbiang long tomas council long ki khibom cm khai turam rong ham same nangli ta no karbi lo potsi il tuma khe phange nangli ta ke langnang ji ke aja kong lo nangli cm lo pulo tang de karbiang kwan na karbiang lo ra phanji ke lang po potsi pinia ladak bangta kisung lo posi nang lila bangso eviction notice bang chen dek nai pusin nil tum nang tuman chuni lo lapen la bangso arong long ke dak voter sai hui ta do anikan wang election mp mla msc election tame alang tumna jogbo wang bom lo jalang li tumna ning je the joine lo ladak dolong po joine ji non la pusikali je alang li tumhan ka tharle ji pukale ning duk me kanya lasini tum karbi lo chale song la pen lumba jong yutin tumna ning duk pilo la bangso lam karju long pen ge lasini li tum la bangso arong arat tumen chuni lo je la bangso notice bang ke ki eviction ji pu bang ke non ma je prabjin ben stop nang po la pen stop te pulo dang ne tum ki bang ji la ni same tum la bangso adim long e thir tv ke doi pan ni tum tame ladak bang che song pon nang ko pu athema ni tum karbia khe ki sung long bang ni tum langdun ning ne ni tum na khe phansi kar ja posi pinila bangso baliram tera rong long ke ki sung lo lasi nali tum ta council long ka chari tum da karbi tum side la posi hala konane judicial court la long hemi kimji pu ke long le khali do pikla ladak jor kali je kapre dim long bida moy hala pu ben thang la we lasi la bangso dim long ma ke ni tum han ma ke nang ma nang po pusi pulo je la anjo tali la bangso along da kwane dak biek thek osomar tum do pik ke charli non si dak o ekimi tum side lang biek la tum kona loge do pono kona le katpo ehe mari ra pen kona loge do po non na por son jong si tum karbi khe phan jong ja ko chelao ne bom la puson eviction jong si claim bom la play tum khe na loge do po lasi la son chot ali tum mai ka ching thu ro sai si dak na claim nang ji the school awe ko pine ka ching thu ro war sai we dak mesen of development si nang pinangi lasi nilihin den tame chuni lo je karbiang lo ton mas council long e chari bang pu bang pitum same nal tum prabjin ben labang so ordar bang cmc labang so rong long pan de reng dok reng ni amo aku asu kai pan tame padolong werji pansi ni tumain penal tum pan chuni lo majong yutim la pente kese karbilo chale song pen pinila dak ini tum baliram teraro nang ko nang ko kalam te banggen ini tum stame tong se kot ben la dak ha war tum han kajinso kang hon kedo ko ajok si bini ini tum la bangso ha war nang ko nang ko bangala pulo pinna bamasi la so rong pen thurnang po konsil tum la pente lenen revenue tum dak notice nang pidolo la so jok bon la dak arara tum ke ninkan ko an pen dak kabuche doelo lak pense asoma ta lo pachali bomlo hem rita pusi chikin ke do thir bomlo tante go people se kar benglo autonomous council asiam tuliram rong ha nangli karbiak anglo along leke inchi sita chimun sita pakon ke pusi pute non ke ba khai bhane pibo la karbiak ke do di me plumbom nangli kunalo la so ke ma tharon ke do ke nangli ma tha pamitu pudamelo pudang dan non kupialong chohan bosti la bokliam long ko ane ba khai ki kim se hola tum da department along si ke dolo people se pinani nangli thale dam khada notice pitek thada la dag la difu malom ke do pro nile tum da karbi tum na atok peken tum na ke do ke thelo doer unelo la si loga bachali ne pen cheng lok kapra abar sai ka claim nai afan bosi ni tum da katebok mane tawna dung chiwang people sila nangla tum la solong le
Tahu na lang kita tahu nang mek nang TV lo lalo. Lapuan na lang mala konsul kan kacari tum. Lasi na tum labang so notis na bangke non guntai si pensi nang tum channel po. Kali po tang ni tum sodak pun iprani muile tam teme la so hawa along le kan tum ke pek tek thelo. Apat na si do tipo la bansi. Jong si nang tum pinang mo election ko po tang ni tum ladak arong arat pen chenglo ni tum lumajong yutim la pente karbilo chali aso tum ke thir thipen iprani muile tam stame kache so ma tum inton delo. Gialong pini non kewang nang ko kalam mang kelalo nilitum pini ningduk pikan ningduk kalam the bang kelalo nili lada karong nili presiden ar pusi nili klempon bom la sinili tum pining ve bang ke mek char thaya vi pin oson lo pamu penta pinar suni sitam pen tame chung tung te juning tung te osomar phan koson se kache thanji ma kachi pojai ji ma I video je that mekri kreng krepin an pin oson si nang man de lo athe pipoloma la bangela hello je nilitum dak lumba jong hawar along la training center are rong pang thir palo nilitum rong lo ladang ni tum rong choseng lo pining penan ke ningkan kre ke thom ningkan kre pli ke pleng tang lo la si ladak nilitum patumi head jong lang notice eviction pu alam thenang notice nang le rok lo la si labang so along abang ke nilitum kemang hu thetan mese athe pipoloma nilitum social media mobile pini ne long kelang pini ne anstame tuliram sar nang listame ningje je konane ne border pini ne long anstame ba khai dum hanan ke election istame karbi khai yan polotang te jati dhorom party chipupe pin pe nining sivet donangji pusinali kaita ningje ver stame piniani ke nilitum phan la puson se nang ki vije pena pen ke thunang po damang po la puson sini tum ban notice nang pale la sila bang solong bang nili tum ning duk pikan la si pini social media long stami ni tum wang nang kok lo athe nili tum tim kar biang long along stami nili tum nang chirap dun de gali nang chirap dun piglo athe kidam tang ningkan ho nang li tum BJP ke claim ho stami nili tum penang an nang chirap dun la pe non ke bang non jet non jong het nang li tum ki hai ponalong stami ni tum nang chirap dun ladak non Joni Timong lagi tum non pining si ka haidun cheng lo alang li fans tami tiket long dun bupen alang li hem tami ni tum homri dam archo dam la pen ke nili tum nang li tum along si rong si fans tami chethan timum pen si nang tum hansi nang chirap dun lo jong si party alam pen si kimatha dam pen si nili tum aphan la puson nang ki plung ji nang election ji pulo tang te pinya bangke nang chethan dak lo je nili tum nang chirap dun ma nang chirap dun de ma palan the bangta nang chepachini nang kok lo stame nang li tuliram rong hang CM sar nang li nili tum han pilo nang pudun do non do pa menon thak pa menon hem rit chipang cho non chepakar chenon pusinali tum hana pudun lasinang li lam hoi pen sinli tum do bom thak bom lo stame piniarni people lo la puson enili tum hana pu nang li inot CM set pulo tang de nang li lam jaban cipunang cipi tek nangji nang li yong si palilin palo lo pulo tang te ko puson lo rat phan ke nang li ki than tek po pamelai tek po komane chok che da abang pu long ko pulo nang li kang sai dun po lasi nili hin pan ka chuning ri padi krim bang ke la hello labang so asayang deng matai labang so notice bang ke cn pensi puthot nili tum phan hanti pen nang pa dolong nai pusi nili hin pan ke chuning ri lo tim kar biang long phan Kamu sini tu kita menang mah. Kamu kita lawan. Ini kamu desa menang. Ini kecil lah. Bagi kecil lah. Kamu ya rumah. Ini tahu ni bukan. Pas macam ni pun tak pulau itu. Yang kau dah kena mana. Pena dapat lebih sedang nampu biar lah. Pas macam ni pergi kau pulau kau dah lagi tambah. Iya beri tapi dah sih yang meri lapu kau nasi kita berthai dah lah. Usapnya telah ni ke kondala dah podi ni dah lo dah rong isi dah dah lo. Kopi rong itu dah kan? Sih kau velo. Rada anda dah matai sih velo long le betang dah ke dak si doi pusi. Do kau betang dak si ni ngece thedang dah lo kau nasi dah malah. Kau nasi dah lah. Bang iskur do tum dah do. Exam do tum dah do. Kau nasi dah malah mah. Ni ke ning oi Do tip je ni tum ke dam nasi dam deh. Jong si pinap na eviction bolte na nito. Pinap dam na ipute ko son non tenang nito claim po. Dam deh lo ni tum ke dak si do tip po dam deh. Dam si dam deh ni tum ke dam deh. Chilo lo dak si do tip. Ke dam se thai dah deh ko nasi ke dam malang.
ke do thai si ka be dang de lo so mar pe no ha so mar jin so si ma Bang si tu manang pati lapha ale election do thip ji ni li tung ke dam si dam de Jong si pinap na eviction policy na ito. Pinap dam na ipute ko son non tenang ito claim po. dam de lo ni li tung ke dak si do thip po dam si dam de ni li tung dam de chilo lo dak si do thip ke dam se thai dang de ko na si ke dam ma la ke do thai si ka be dang de lo so mar pe no ha so mar jin so si ma Bang si tu manang pati lapha ale election ifano jonang ne lo Koma tum lamai tanang porsar ke. amun dia ni chini ne denta tamai pe nang porsa se ke gari pe lang si ni li ke sone ni me ha me char tha lo ratum ta lo ang ton no la ke ni le tum gari son pro ko alo ne ka chiru dum anda ilama arju bang be Ko ana polom na ke porsar ke tuni ke. ko ana por be chu lang le ni li tum No nani ka sampas bati. lang ba ni li tum me lang ni chu lang le dal ni li ka chiru si ai ta ni to ra ke masih apora bang ke chulang dunik edelo he ni tum bang ke ai ka chu hayo sama tum non em soy tarik exam suli mani sumar kami exam do bom lo kiju jike no tarik engke koson ni tum non men ke tirek poke mili tum bang ke matha jo la pusat ke la tha sabta na hok chuklem de ke chodam se ke le ko po Dadap pen, adap hang vek pen, an cuci pin atum tadola. Non nili tum busi kami cuci pinang, ingki kuson nitum keceterek koke, kona lo kedam lang men ke. Ehe mirit abe pusi daladak ala sorong kedo dundo, kedo kethak dundo. Ingki la puson na apulote nili tum ke penak pas bajilote nili tum han ke dak pakhali nang po, dak pen ma cheroy pon enoi dam enoi. Ingki nili tum kona lo kedam poke. Koma tum sida mon pudang pula nang ito man. Nili tumhan bangke la joint secretary tumsi tumi la postana pa bon hosi la so si pini apor nang than dekang no Koma da joint secretary tumbang no. la council Council la tumba Pipo si thurdon pula. deposit honoi mane la dak bangke disel judicial court alang dim se kimi pele he nili tumbang ke ho aprang manang ke dodunta ni tum ke la dak court ahem kimji pu bangke nili tum ke chini dunde ako chini lor pen Nang litum ningkan ko ano ke dotang la bang sorong lo. nili tum la dak las bangso ningkan krepli play iglo Lapian dia la konsil pen la son eviction jipu wala aprang apen ta doma mate nong se ke cheng sila. aprang man ta botai do igolo Tami eviction claim lo mam te claim kelang. Aprang da CM kilo no da CM lo nang tum na CM sarong jing kidam do mang tum. chingki dam abotai do piglo konan ma ke dam badminton ke thenga dimlong anda dunlo nili tum badminton ke thenga dimlong ta hedi aking chodam dam group ta dolo Ndi CM pe pilo na thak ke na pudun ke. laso bang ke dono thaga nang ri tum hanang padigdar delo nang distab delo pini ben nang tum do dam nang ninje parong dam moi pulo nili tum ke do ke thap je tang thil me ko masi em ni tum bang ke nono bang ke hemerita ke do tum ke bang poka hem ta chikim lo em ke do ke thak la puche pang thir bom lo avide tum ke avide lo haje Ente penap eviction po po thak nang litum hin ben CM phanu pilo ke pukang tum ne. nili tum bang ke ki pukang tum bang ke na ek bhekson nang nelo pojat bang lo la chi ende no nongwe ama chi enik den no pojat bang lo pran ne dam sitame nili tum ki konas ke dam the galang dam na thai se phone la ma du yanta Churo lo. pen hala court along botai si nili tum han council nang hang iglo he sitame hala court atumbang ke along lebi ong la pen ake thes ke na inke la dak ke ni tum dak non do bom ke 17 bigha be Kadu ka be pen rong isi pen. rong isi pen ke kota munit hem rit ke ther tang adima bangke do de usi ni tum Nali tumarong don ko an bag dolon tenon na. nili tum bangke 36 36 di. Kadu ka be pen bang ko ana bang fu bang fitu jinte la nali tumarong long don 36 pen. pen e don long ben ke bang pli da do bang kho ta do bang ke thom ta do bang throk ma adon ben ke do Chok churo lo. Ladak rong pang thir along kongchen bang ekla nili people se tini nangle tu media tu mathing no amthi ke jai kang ji puga sigma
Dilitum ladak rong pang thir along aningkan dopik lo kedo ladak tharve jangphong te sere the kumbong ra me the chu long side lo pen ke ladak pensi lo smartum lo charlie si kolya sanda khele duna tuma dolo non kewangji la bosik tarik trok mana me CBSE school la sen dominic long ke sarlang ta ke cheng monji ta do la si nilituma phan akhai mungkul kathar Joint Secretary in charge Land and Revenue alangli jitu dak nangi pre phan eviction notice nangkai isu ke 21st June serame notice nangile thu banga tumi 29 June an lasi neng ke pinap bosik tarik hini bangela bang sorong nangki pre ban notice nangli lasi men notice nangi pali anda sarkar ben anda chonghu set alang se ang ton pen jitu power pen chenglok kaprek sayang deng department of development nil teman aron pen kali illegal asan teman dar mane notice nang pali anta dikedi bason mane halan kai shooting men kali atumi mane saden tong sekot pen sinil man chitrek nai prasi nil tum ladak kaprek department asai hemnangi kimi punil tum chini lord pen ladak rong seng kali nil tum ladak aprang baharia ram do lo ladak ke anti social activities tamil ladak ke aprang claim dolo ladak la song long nil tum rong sing se ko ke ladak ke drugs addicted tum dame na asia corridor lo nang se pachong adim lo lapen ke ladak rape case on nang dolo lapen haladak aber ring along sedame dead body nang warta na dolo sopen nil tum longle ka be akarbi rat tum ladak alira airport lahai anti social activities name litum ing chingrai ponong po busi ladak rong seng pon lo lasi nil tum rong seng depen dame aningkan dupikan lo lasi nang tum ladak rong jita natural scenery le lang srame nang tum theglong din tum rong seng ajir keding lasi non tong sekodin ban thunai bukan nil tum ke nokka dam thekela the ladak alang tum pulo judicial court apan pulin nil tum jitu kedam tang aprang jitu notice nang pali same chuning asengkan same nil tum DCSP salang anda mil tum homri dan lo amar alang tum nang pudun bangke nang tum Karbeng lo Thomas Council Authority tum ben chingkino ni tum manke ni tum judicial court office ke mi pegala dak vek nahi puni tum ke pupe na hok stame chok puzaya lo same nang tum hol pen chingkino ni tum ke ladak vek nahi pu ni tum ke pupe la chopo authority man chingkino nang pudun lo si nili tum han bangke alang tum kanghon ka jinsu do blote blaso dimolong ban pen banganang nang pajok pon po busi ning thelo mane niltum da dam thai si ka belo ladak don thong kebra pho rat sra me niltum longle ka be pin atum si ladak rong chu seng lo lasi non pin up abang ke ladak pen thur nai bo bang niltum non mat ke thur thek the busi media adong man sa me nang pachini duning lo athe konasin niltum dam lang ladak ke non niltum akai bachat dili po nilipu do makai besi ladak imi thang along ri do tum long le ka we sin tum ladak ke do binak lasi la lang tum mane judicial court bi pusame along aprek long le khali do piglang asana thak ako mithang ladak kar biang long ke mithang karbi customary laws rame do mithang rong asar la pen ke sarkari gang bora la hai pen tame kisimana alama bang eli tum rong level bang si chipa jut mon polasi mithang customary laws ame la functioning kuri ponate lahai pan smili tum karbe khai tum ke pusi imithang aron atang do nim rokom do lasi bangso arong along nil tum kithir thipen ke do loing phansi nang tum media athu pen sami nil tum angchuni ridun thulo lasi karbeng long autonomous council along ke japon team karbeng long non hejong council foundation there ni la bosik inkora ka thamarni ilitum Dr. Tuliram rong hangsa me alangli puthot ningkan phokchari pan CM alangli ar pudeng ponthulo lasi la alangli nilitum ke phan nang pang deng mate rong nang ki priya sang deng siklem pang cheng pon rong lo bo so nang nak lo lasi alangli ke matha cher chikerla pon ra nilitum mithang karbe khai hijal phan kanghon ka insur ala judicial court phan ke along ka break same alternative len alang dum phan ladak pen ke divert pon de ji phansi nilitum ladak nili pini rong kongchun bang hoi pen angchon ri den